10 godina, tada 33-godišnja Amerikanka Nadia Suleman zaintrigirala je javnost nakon što je objavila da se podvrgla postupku vještačke oplodnje i ostala trudna sa 8 djece, iako je već imala 6. U tom trenutku je bila nezaposlena i samohrana majka. Nakon što se povukla iz javnosti krajem 2017. godine, dala je intervju za Daily Mail u kojem je ispričala da se konačno osjeća smireno pošto je prevazišla financijske probleme i odgajanje čak 14 djece, što ju je u nekim trenucima dovodilo do ivice samoubistva. Prije nego je ostala trudna s 8, Nadia je imala već 6 djece iz prethodnih 5 procesa vještačke oplodnje. 8 koje su na svijet stigle u 2009. godini jedini su poznati slučaj 8, a da su sva djeca preživjela. 2 djevojčice i 6 dječaka danas su razdragani školarci. Kako bi zaradila novac za svoju mnogobrojnu porodicu, Nadia je snimila porno snimak i prodavala svoje golišave fotografije, a 2014. godine je čak bila i proglašena krivom za prevaru u vezu sa socijalnom pomoći. Natalie je tada rekla da je ona bila samo naivna i žrtva svog menadžera. Danas radi kao porodična savjetnica pola radnog vremena i pomaže ljudima koji imaju problema sa alkoholom i narkoticima. Bila sam jako nezrela, sebična i blesava što sam rodila 14 djece i nisam mislila na posljedice. Imala sam misiju, jednostavno sam htjela puno djece. Sad ne mogu ni da zamislim drugačiji život, kazala je ova majka. Danas uz malu platu preživljava, kaže, i od kupona za hranu koji su vrlo popularni u Americi. Porodica živi u dvosobnoj kući. Kaže da je njihov odnos kao i u svakoj porodici. Svađaju se, mire, vole, igraju i tako u krug.